ड्राग्स बाहायनाय आरो आयेन बेरेखायै फालांगि खालामनायनि हेंथा होनाय दिनै मुलुगनां सान। बे साननि लोब्बायै क'क्राझार पुलिस बिफाना आथिखालाव ड्राग्स जानानै गारि मटर सालायनायखौ होबथानो थाखाय दिनै क'क्राझार सहरनि पुलिस थानानिफ्राय बाइक रेलि खालामनानै सांग्रांथि होदों। बे सांग्रांथि बाइक रेलियाव गोबां पुलिस बिबानगिरिफ्रा बाहागो लानायखौ मोन्दों। 2020 চনৰ 15 আগষ্টত মিনিষ্ট্ৰী অফ ছ'চিয়েল জাষ্টিছ এণ্ড এম্পাৱাৰমেণ্ট গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া আহ্বান মৰ্মে এই 26 জুন তাৰিখটো মানে এণ্টি ড্ৰাগছ দিৱস মানে ড্ৰাগছ এবিউজ আৰু ইলিচিট ট্ৰেফিকিং দিৱস হিচাপে পালন কৰি হৈছে। এইটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হিচাপত আজিকালি পালন কৰা হয় আৰু সেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমাৰ দেশত বা অসম ৰাজ্যত বিভিন্ন ধৰণৰ এৱাৰনেছ আৰু ৰেলী জাতীয় এনেকুৱা অনুষ্ঠানবোৰ কৰা হৈছে। সেই তাৰ লগতে সংগতি ৰাখি আমি কোকৰাঝাৰ আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আমি আজি এটা বাইক ৰেলী ওলাব লৈছোঁ। এইটো এটা সজাগতা দিব বিচাৰিছোঁ মানুহক আৰু এখন নিচামুক্ত ড্ৰাগছমুক্ত অসম তথা ভাৰতৰ আমি সপোন দেখি আজি এই অনুষ্ঠানটো আৰম্ভণি কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। এতিয়া ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম আমাৰ কোকৰাঝাৰ থানাৰ পৰা। এইটো যাম আমি মাগুৰমাৰী চকলৈ। এইটো প্ৰায় কিমান কিলোমিটাৰ হ'ব? 12 কিলোমিটাৰ। আপোনালোকৰ সহায় সহযোগৰ ধন্যবাদ। ঠিক আছে। नैरोजा 23-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया। देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादा आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519559 आव थोंजों सुला लानो हागोन।